Ko taku hia hia kia whakamaua, taku wa hurea kia tina. Anō te pai te āhuareka o te nohonga o te tuakana me te teina. To be honest, yeah, from when we were babies, grew up around the house parties. Mum and Dad's house were known as the house parties, so from young and then growing up, all of our whānau are all musical. Ko Targe te Hauroa tāwhara rāua ko Zenith te Manawanui Tawhara-Crown te tokorua o ZENTARGE, a e whakarite ana rāua ki te whakaputa i tā rāua ko pai waiata tuatahi. There's 9 songs to our album, ko te ingoa, ko For Them. It's sort of talking about the uncles who influenced us, our role models, and then for our whānau now. That name came from our mum. Yeah, she pretty much came up with it. My English name is Zenith. His is Targe. He's put Rereahu. ZENTARGE. Yeah. ZENTARGE. That's how it came about. Katahi anō ka puta te waiata hou a ZENTARGE e kia nei ko Straight Away. Hei tuku I te aroha ki te whānau. For the listener, it's basically saying to express your love for your whānau before it's too late. There's a line in it that says, just in case I don't say it enough, if I don't see you again, I love you straight away. But for me, some advice, just tuku. Tuku. Pupuritia ki ngā mata pono kwa, tako hamai e rata ngā, whakatau I rahia te. Hei te mutunga o hongongoi ka puta te kōpai waiata tuatahi a ZENTARGE. Macie Kuki, Aukaha.